Anya laki din! Aray, ang mga nuawan pag naminton malag, Awan mat, apay aya? mapantamang magliw-liwa. Ah? Wan baray, di ka madanagan. Siyak ti makamaw ngagbayad iti inumanda. Una, day talaga ayam. Mapanta. Amo mat, nagita ti pagaayat ka. Sige nga ro paray, dagasin ka inton malag. Win, urayin ka. Day, rumabiain. Ngam nakapeles ka kidain. Papanamanan. Ay, kuha na nang, ada papanan me, kani pare Daryaw. Anya, mapan kayo manan ijay inuman. Ay na, tuni aya. Kas kalakwago iti kasta nga ugalaim. Hindi na nang mat. Kahit pudno matibagbagak. Amom jay kwagaw. Noal daw nakaturog. Ngam no itirabay, rumwar. Win. Kuwago na nang. Ay na, tuni aya. Panunutom ko mga datrabaho minton bigat. Ay nawun ka day. Saan kami mat amapan iji inuman ka? Adala na patagapag nami. Anya, Ina ko na nang. Agawi dak, inton madamdama. Pangasayaw. Ilukatan dak, itiri daw. Ay na, nagpintas mo tanda ito abar paray. Nagado ti chicks. Win nga ro paray. Ngam pangasim paray. Imay ta dito tapno uminom laeng. Saan nga chicks? Ha? Ang mga nung nalipatam nga dakayan ayat mo paray. Awan. Hindi namat among ay may ta dito. Ag chicks talata. Sana balay. Saan namat nga mau. Anya? Ay, paray. Makit kita. Ha? Adda balasa nga umasidag dito ayanta. Ay no, nagpintas si ka. Kasla artista. Gapo iti kinapintas na. Sigurado awitris day ta paray. Umay agdamag no anya ti order ta. Hello, manong gwapo Kan naggugwapo At iti list. Dagiti mino dito Agpili kayo Ay na. Agyaman na ka. Ading balasang. Awan yaman na. Manong anagwapo. Ay na. Gusto lakit di kanyak dahito abalasa. Ano Kasla day bagbagam. Ay kuha awan. Awan ibagbagak. Ay nagpintas ka. Kaskala artista iti dahito akinapintas mo. Agyaman ako na manong. Ay na. Naragsak dahito arabi Adagwapo anak ibaga kanyak anapintasak. Ala. Ibagayo na niya ti order nyo Siyak ti mangisagana. Kaya makitugawak mo kada kayo Naimbag nga oras yo, nana. kasta matkan ka balasang ka. Imayak nana. Salud-sudak la kumano ada ni Tony. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Ha? Di magasak ijay pagtrab-trabahuan na. Ngam na ko na dagiti katrabahuan na. Asaan ka no asimrak? Ay na, pasensya kan balasang ka. Ada ni Tony jay silid na, nakaturaw. Anya? Saan ang nakatrabaho ita? Nga main, kasta una yabartak na. Parbangunan idi nakaawit ti sinalbag alalakay. Anya? Isumot lagayam adi na sungsung batan ti awag ko. Idi rabi ipay lang. Wan, mala, di ka madanagan balasang ka. Numakareng, ibagak nga imay ka. O sige, nana. Agyaman ak unay. Anya? Imay ni Teresa itay nanang? Wan, ibagbaga na di mo ka nusungsung-batan ti awag na kan ka. Unay matanda di babae. Kasla ubing. Jack lang nasong batan ti awag na. Imayan dito'y balay. Ay na, kat madanagan laang matjay tao. Di ka katagyaman ta concern ni Teresa kan ka. Oh, adula amin dita. Concern dita. Inton kon, i-break ko lang araw. Anya, Wait, i-break ko no. Kasya ka na yung ti aramid na. Agayan ayat kami pailaan. Ngam kasya ti ugalinan. Kasano no agasawa kami ton. Bakilin na. Kasjay? Ay, awan na. Jack kayat ti babaya kasya ti ugali na.
Labdan na amin na kaya't kong aramidan. Oho. Anya? Makiwin naswas ka kanya kon, Tony? Wen, jak ngamin kaya ti ugalin. Ha? Amin matan nga aramida kat pakibiyangam. Ay, jak ka ti kasta ha. Umay ka pa'y dito ibalay tap no agimbestiga ka no apay ajak simbrak iti trabaho. Unay ka matan. Tony, concern laang matkan ka. Iso anaaramit ko dayjay. Ngamno di mo kaya't apakibibiyahan ka. Jakon ulitan dayjay nga inaramit ko. Promise. Ay saan? Jackpot yun day tangay bagam. Amok nga ulit tumtumanan. Iso nga, break tagi day. Anya? Anya? In-break mo ni Teresa, paray? Wen, manakibiyang launay. Ay, kasla bagkalinak matan iti kasya nga ugali na. Anya? Amin nga ramidak, nasken na maamuan na. Apay, mabalin ayat ti kasjay. Ha? Agayan ayat kami pailang, ngam kasjay ti ugali na. Kasanungay no agasawa kami ton. Di awanay, jak to pulos makabalog no bilang. Oo. Unay kan pare. Di ka kitagyaman. Tay sakit na ka ni Teresa. Ay, jak amokin ka pare. Sinayang mo, ti kinasingpit jay tao. Ay na, sana ka masayangan iti babae. Iti kasto yung kinataar ka? Babae pa iti kumamat ko naman. Awa na. Anya? Jak masayangan ka ni Teresa. Ngamen, amok nga gusto kanyak di palasang anam amuta iji inuman iji namin sa narabi. Ha? Wun. Ay, paray, huwag gayam. Mapantamang ki di manan into malan. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo iti inuman ta. Ay, kitwa na paray. Ay, kurso na ka talaga na di abalasang kahit. Iso pa nga si ma. Mapantaman ay. Sinumpatan at dagos niya po Diyos ti kararag ko ha. Ha? Ingkar kararag ko asapay lakuma, tagsubli kay manen. Kat ni, awan pa'y manungal daw, kat imay kayo ada kay manen. Wen, kahit ka mama mo iti husto ading balasang. Kasta aya, agyaman ak una, imanong anagwapo. Awanan yaman na, basta parakan ka. Takit-takit at iradang paray. Apaw! Shh! Hoy! Tagare pare. Ala, mangala ka nga rodan iti arak. Rugyan tayong tuminaw. Anya? In-break mo ni Teresa? Wen, manang. Tapay. Diyak kayo, ti ugali na. Masapol ka na yun nga amuan na. No sa dino, dagiti papanak ka na raramidak. Anya? Natural kaayan ayat mo nga rod. Diyak kayo, ti kasjay. Unay kan, siguro, ad namanin sa bali abalasang nga ar-armam. Iso akas talatan akala at tipan nakiwin naswas mo kan kwa na. Awan mo tama nang. Ay na, Tony, amok dayta nga ugalim. Dayta pa nagrup-rupam akas kala nabisinan akanayon iti babae. Na, ni manang mo. Kat, pudno matibagbagak. Ay na, Tony, agpanunot ka kumaan na sayaat. Nagsingpot ni Teresa. Awan makunakkan kwa na. Basta. Diyak kayatin ti ugali na. No imbaga ka diyak kayat. Diyak kayat. Di nak mapilit. Binagbaga akmat nanang. Ngam nagtangken ti ulo na. Laklakayan adi na kayat ti paisuro. Hay, na ito lang nan at talaga ti kinababaero na. Ti awanan bain akabsat ko. Tanya ngay nga raw danakaw. Di ka mas daaw. Takas jemot ti ugali day di amayaw. Isupay kit di timpatay na. Ti kinababaero na. Nanang, siya pa'y lakumaata makapanunot ti kabsat mau. Kat sublian na ti kaayan-ayat na. Sayang ni Teresa. Nagsingpot. Kan makitak ti panangisakit na iti kabsat mau. Kasano kumaasublian na ngay nanang. Kat adda nga rod manen sa bali abalasang nga ar-arman na.
Anya, day tatipod no nanang. Adda manin sa bali abalasang ngar arman na. Agtrab-trabaho ka no ijay inuman. Anya! Nay, apay akas tamot tantipur mamanakaw. Kasla dapas ka napapanam. Ah, ni nanang mo. Kinusigod mo tama nagporma dahil gwapong anak yaw. Ya, papanam maya. Ay, kuha. Ijay man sintro. Pasyarak man ni Andrea. Andrea, Wala nang. Di balasang ararmat. anya, ayunay kan. Awan pa'y ti manu alawas man ipon nakiwin naswas ka kini Teresa. Ngamita, adadas ar-armaw. Wala. Apay kapoy. Amuyo mat. Anatar dito anak yo. Iso nga habulin ng mga babae. Ay, sumardan ka man si katunay. No. Siya na nasaya at ngar aramatam ti kinagwapom. Tapnula ang pagayayamam dagiti babae. Tandaanam dayta. Ne, ito man pinagmaymaysa kang ay may, Tony. Ito man pa di mo kadwa ti gayem mo, Wan. Kaya't kung amin nasyak lang ti kasangong mga uminom ita. Ha? Amangan no itamot lang kat aklunan nak. Ha? Andrea, agpudno ka kuma. Ay ayatan nak ka di mo no saan. Ha? Ibagam kuma. Iti kasta, amok mo ti pagluglugar. Doon yaman ti pangadeg mo, irespeto. Tony, tangalaan ti babae amang pahay iti gwapo akaskan ka. Ha? Anyat kahit mo sawan. Aklo na kung ti ayat mo. Ay ayatan kami. Sipod pa'y nagamamuta. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Andrea. Siya ako ti kararagsakan alalaki na parswa dito'y lubaw. Yahoo! Nanang! 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 Ay no! Ay, tunay. Ay no! Anya ka din day tangararamitam. Ah, Rabain ngam agpuka-pukaw kakitdain. Nakababain ka dagiti karuba. awan bibi ang dagiti ka ruba. Saan nga iso dati makalapit iti ragsak ka marikrik na. Anya, Yahoo! Ay no kayat da. Umay da makiragragsak ita kanya ka. Amuyaw, inaklon na kon ni Andrea. Agayan ayat kamain. anya. Una nang, pudno ti ibagbagak. Agayan ayat kamain. Masigurado ka magustuhan nyo ni Andrea para kanya. Anya. Iti kabita na panaway. Ipasyar ko dito balay. Yam amok kada kayaw. Yam amok tumait kinimanang dona. Nya, da kayon kini Andrea paray. Wen, inaklon na langan. Kasta ka day. Ay ka nasayata nga raw paray. Wan gayam. Apay talagang awanan ti panggap mo asublan ni Teresa. Si Kamot. Ibagbagak lang arudan nga inaklon nak ni Andrea. Nga ni Teresa pa ilat ibagbagam. Pare, ni Teresa nabayagan nga mamom. Kun imabot mo tin iti dua tawon ti ayan ayat yo. Ngam gapulang iti dayjay nga Andrea basta latan nga inbreak mo. No iso ti destiny ako nada. Anya ngay nga rod. Ngam pare, nabiit kayo pa'y anagam mo iti dayjay nga Andrea. Anya tem mo ngay, no sana nasaya ti ugali na. Anya ngay nga rod. No sana nasaya ti ugali na. Ay kaso katakmanen aparay. Kas talaga ti biyag dito lubong. Awan permanente. Sa bagay magkidiya pare. Angin, kanagkunak paray. Sana mapasamak dayta. Ngamin, amok na singpet ni Andrea. Mariknak kay. Sapay ko mga rod, takasta, pare. Nan, kitaak man ti picture ti kaayan ayat mo akanayon mo nga ibagbaga. Mabit lang manang atoy. Oh, pintas niya. Anya. Daytoy ti kaayan ayat mo? Uy, apay ka day. Sigurado ka kadi a babae daytoy. Kasla baklamat. Ni manang man. Tila ibagbagam ako na. Umapal ka lang, gaputan na pintas.
Kasta ka ti bagbaga mo. Anya? Sana balay. Iti kabitan na panawan, ipashare ko dito yung balay. Tapno mamamom. Tapno makitam iti personal. Tapno saan mo nga ibagbaga akasla bakla. Anya? Apa di mo kaya timakidate niyak? Agayan ayat tamutin sana yan. Ay, kwa! Pakawanan na kumaha. Anyat ka't mo sawan. Kwa! Agpadat ang ada itlog na. Anya! Apay nga talang ay bagam. Mabuta nga kamin. Pampanunutan nga mga nuliklikan na. Anya? Kitag man. Ay, sabag ka bakla. Awanan ka itibayin. Damot nga agpaiso itlog mo. Ay, sos. Supot ka pa'y salbag ka. Agling lipatan. San kan ngagpakpakita kanyak? Maawatam. Wato ni. Unaklakit din na babae ka. San matgaya? Manangalilaw ka. Aday ta pare. Ibagbaga nga mingging ka, idiging ka. Saan mo ba unay nga mo niya tao? Nga niya tinarabid mo. Diyak malipatan dito yun. Napasama. Pare. Kanya nga dito pare. Makapalag. Ada itlog na. Sakit na. Subaw. Unay mo ratan paray. Nagang dod ang araw na bakla no kasi paray. Subaw. Jaklo ko man imbibrit ni Teresa. Bakla magayam ni Andrea. Ngayon sana madlaw bakla. Gaputa babayang dating. Hanggang supot mo't gayam ti awanan bain na bakla. Ay, basol mo na ita pare. Ken, san lang nga siya agayem mo. Ti nang palpalagip idigan ka. Ado kami. Di na kami bangag paray. Anya nga ita, nakasarak ka iti supot abakla. Ayaw mo paray. Ayaw naman. Pare, pangasim. Di mo ibagbagay di orasino. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.